Jeg har givet 3 minutter. Det er noget uventet. Men i betragtning af den begejstring, hvor unge kolleger og kommende kolleger lægger for dagen ved at være til stede, så mener jeg, at Finn Einar Madsen skal få ordet i 3 minutter. Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet? Det var som sagt uventet. Det var ikke kommet i skævne der, som ville selv have taget initiativet på en ganske uventet måde. Hvorfor er der til denne årsfest kun inviteret folk fra samfundets højeste klasser? The movement's belief is that what we want corresponds to the real need of everyone who's doing. That there is a sense in which we are the people. That's hard for us to believe. It's hard to live. We came to Chicago during isolation. そして昭和44年1月、東大安田講堂を占拠した学生たちは機動隊を相手に年越しの抵抗を続けていた。投石や火炎瓶で応戦する学生たちだった。機動隊が戦後やるのを待ち望んでいる安田講堂は落城した。We're going to stay in Chicago. We're going to stay in Chicago, and we're going to grow in Chicago until Tom is out of jail, until Wolf is out of jail, until the Indian who is walking down the street is out of jail, and until we're safe for the people again.